Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Temaşavanın heja şevab khair. İro roja Halepçe'ye birasti İro salvegera komkujiya halkı Halepçe, halkı Müslüman en Kürt. Liheladın İro rureşiya dünyaya, rureşiya devletin ku vek xulam jixwara Saddam xweyi kirin û wî wekî dîktatoreki qatilekî kire mezinê Iraq û li wê der ewil derdora xwe êriş kir, bi dewletên Müslümanan re şer kir, talan kir, dû re li ser xelkê xwe fetilî bi Helepçe ve 16 Adarê de 32 sal berê bi bombeyê jehrê seriya 5000 Müslümanên Kürt qetil kir. Wiha em îro tarîf dikin, belê ji ziman re eviya sivik tê bi vê tarîfê em ê ser qetiyama Helepçê xeber bidin Euro çi çêbû, beriya wî çi bû, di dawiya wê de dawiya qetiyamê de çi derket meydanê, gavê ku em li mêvanên xwe temaşe bikin û guhdarî bikin, hê wê bêtir dehşet û ew qetiyama ku li Helepçe çêbû bêfam kirin. Temaşevanên hêja bernameyek taybet em pêşberî wene li ser ekranên Rehber TV îro bi temamî ji xeyr mesela ku îro di rojeva dinyayê tevî de ye, mesela Covid-19 ku dibêjin, 19 ku dibêjin, koronavirüs û temamê dinyayê xistiye bin tesîra xwe, ji xeyrî vê bi pirayî di rojeva me de îro Helepçe hebû, 32 sal berê qetiyama li Helepçe hatibû rastkirin. Bi temamî derû dorê wê îro me ser vê meselê bernameyan çêkir, weşanan çêkir. Îşev jê em dixwazin vê meselê bi hawayekî berfireh xeber bidin. Mêvanên me hene em pêşî xêrxwazî wan bidin. Keke İsa Aydın, serokê lijneya şêwreya merkezî ya Hüdapar û xêratin. û Seyda Mele Mahmud Qılınç, lêkolîner, nivîskar û ji bi xêratin. Serşeva rahatin. Wekî ku me di serê bernameyê de tarîf kir, em dixwazin Helepçe xeber bidin, em we dixwazin dest pê bikin keke İsa Aydın. Bismillahirrahmanirrahim. Pêşî di şexsiyeta 16 Adarê de şehadeta Helepçe tamamê mazlûmê dinyayê şehîdê mazlûm şehadeta we tebrik dikim. Rabbê Alemê bi rehma xwe re bi wan muamele bikî. Qatilê we û arîkarê wana qehra xwe li we bibarînî înşallahu teala. Amin. Helepçe, bajarê Helepçe bajarekî dîrokî ve bajarê berê dîrokî de şehrê zor, deşta şehrê zor de ava bûye. Peyra bi navê Süleymaniyê hatiye nas kirin, çünkü navend de yani île Süleymaniyê. Helepçe di dîrokê de bi alimê xwe, bi rêzanê xwe, bi serhildanê xwe, bi bahaweriya xwe tê nas kirin. Nêzîkî çiyaya hewremana, ama em ê bêjin nêzîkî 4-5 kilometre nêzîkî çiyaya hewremana, çiyaya hewreman jî di navbera Helepçe, deşta Helepçe, yani şehre Zorê û İranê de ye. Malum e Arda Kürdistanê di dîroka demeka dirêj de di destê Saddam û zalima bû. Keke îsaz lêborînê dixwazin heqîq helal bikin.
Serokke Tendürüstiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca beyanat gidi de haberdanek dawiye em jî bu eşana zindî tînin ser ekranên ve temaşanên hêja dûra em bername xwe bidomînin inşallah. Artık pozitif tanılardan çok kaybedilen hasta sayıları öne çıkmaktadır. Biz genel tabloya kıyasla şanslı durumdayız. Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Riske karşı yapılması gerekeni yurttaş olarak biliyoruz. Devlet olarak yaşamı durdurmadan alınacak tedbirleri alıyoruz. Düşmanımızı iyi tanıyoruz. Sağlık altyapımız hızlı ve yaygın. O halde emin olmalıyız. Sıkı tedbirlerle bu sorunu aşacağız. Bugün Bilim Kurulu'nda alınan yeni öneriler oldu. Bunlarla ilgili bir takım uygulamaları söylemek istiyorum. Burada özellikle laboratuvar sayımızı şu dönemde 6 olan sayımızı erken dönemde hafta sonuna kadar 16'ya, devamında bu sayıyı bütün büyük şehirlerde çalışmaya, ayrıca hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş olan kiti ise ülkenin bütün illerine vererek burada hızlı sonuç almanın önemli olduğunu bildiğimiz için bunu hızla gerçekleştirmiş olacağız. Yani getireceği faydalar, test daha çok sayıda şehirde yapılacak, test daha çok sayıda şüpheliye vakit kaybı olmadan uygulanacak. Ayrıca Umre'den gelen 5000'in üzerinde vatandaşımızı biliyorsunuz gözleme aldık. Özellikle yüksek öğrenim yurtlarında bu vatandaşlarımızı 14 gün süre boyunca gözlem altında tutmuş olacağız. Ve bu dönemde sağlık durumları da yakın takip edilip yine Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda muhtemelen 7. veya 8. gün bir taramadan geçirmemiz planlanıyor. Ayrıca Alo 184 Sabim hattı geçen hafta söylemiştim. Sağlık Bakanlığı iletişim hattımız korona danışma hattı olarak hizmet vermeye başlamıştır. Vatandaşlarımızın şikayetleri olması durumunda bu hat üzerinden hizmet alabilir olacaklar. Uzman hekimlerimiz görev aldığı bu rehberlik hizmetiyle bazı ön hizmetleri geniş kitleye vermiş olacak. Ve bununla vatandaşlarımızın destek hattımız sayesinde mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını, temasa geçtikleri kişi sayısını asgaride tutmalarını istemiş olacağız. Bu arada devlet tedbirleri olarak ulusal ve uluslararası bilimsel veya ticari açık ya da kapalı toplantı, kongre, konferans, fuar ve benzeri tüm etkinliklerin durdurulduğunu biliyorsunuz. Ayrıca Bilim Kurulumuzun önerisi, bakanlığımızın talebi, ilgili bakanlıklarımızın talebi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bugün itibariyle İçişleri Bakanlığımızın eğlence mekanlarının tiyatro, sinema, konser salonu, kahvehane, kıraathane, nargile salonları, internet kafeler, yüzme havuzları, hamamlar, oyun salonları, spor salonu gibi mekanların faaliyetleri de bildiğiniz gibi askıya alındı. Müze ve kütüphanelere ziyaret ve kullanım kısıtlamaları getirildi. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın da takdiriyle Diyanet İşleri Başkanlığımız cemaat ile kılınan namazlara belli bir süre ara verilmesine karar verildi. Uçuş yasakları bugüne kadar bildiğiniz gibi 14 ülke ile bu yasak konmuştu. Bu yasak ülkelere 6 tane ülke daha ilave edilmiş oldu. Yarın 08 itibariyle İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri ile uçuşlar yarın yere saat 08 itibariyle yasaklanmış olacak. Böylece uçuş yasağı uyguladığımız ülke sayısı
yermeye çıkmış oldu. Değerli medya mensupları, dün akşam yeni vakalarımız olduğu bilgisini paylaşmıştım. Yeni tanı konan, dün için yeni olan hasta sayımız toplam 12 idi. Bunlardan 10'u Avrupa ve Amerika'dan gelmiş kişilerdi. İlk vakadan bu yana dün akşam itibariyle toplam hasta sayımız ise 18 olmuştu. Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var. Ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut. Bu akşam topluca pozitif çıkan günlük rakamı da sizlere açıklayacağım. Görünen o ki bu dönemde bir takım haberler devam edecek. Uzun zaman bu süreci sıfır vaka başarısıyla sürdürdük. Dünyadaki gidişat bunun böyle kalamayacağını gösterdi. Şimdi mücadelenin yeni safhasındayız. Bizi riskten koruyacak tedbirlerde ciddiyetimiz daha da artmalı. Yaşlılara ve kronik hastalığı olanlara karşı dikkatli olalım. Virüsün bulaşması halinde durumu en hassas grup bu gruptur. Virüse karşı ilk mücadeleyi ülke sınırlarında verdik. Bu mücadele devam edecek, zaaf gösteremeyiz. Yurt dışında olan vatandaşlarımıza 83 milyon adına bir uyarı yapmak istiyorum. Yeni gelişlerle risklere yeni riskler eklemeyelim. Türkiye'ye dönmekte lütfen ısrarcı olmayalım. Her şeye rağmen dönen ilk 14 gün kendisinin gözetim altında tutulacağını bilsin. Her birimiz sorumluyuz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız. Bu savaşta dayanışmanın şartı araya mesafe koymaktır. Unutmamalıyız. Bugünler böyle sürüp gitmeyecek. Çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorularınızı alabilirim. بله تماشاان نیجا برنامه جبو بیانات وزیر تندرستی سالق باخانه نابر دابو ام برنامه خود دومینن کرم کن کرم دار بی حلبچه دشت کوله بتابیرا می ویدیو که دشت قونیا و که یا آدانه دشت که برکت فیکی خوب محصول خو 15 کیلومتر نابراوی ایران دایه ده دری جنزی که حلبچه یک جه هم سر خورمال گندکی مزنا اما به جنوب که بلدامی ویدریه جیکی دیروکیه ام سیده آنم ترده و زیارت کرد شیخ خالد بغدادی فقیتیای لور چه بویا و لور خوندیه اما جامعه زیارت کرد دناو حوشا جامعه دا آوک جبنه عرده درد که وکا چمکی وکا آوا می نوالان سیبینه آوا سپید بجنه تمامی دشته آو دی ev buyur çava çebu bazı adarı peşmerge Müslümana ketna Halepçe dest kıstin Saddam din bu o şazde adarı desviye şükür. Beriya mesele heye arasti beriya mesele mutxazın haber bidin Kerem. Siviye ki az enfal u despeka ve siviye ki Temmuz'e 1980 despekiriya. Yani takriben nezike 6 salı niva evna despekiriya nezike 200,000 insan hatiye kuştun honda kırın. Yani o pevajoya şerun tevid beje. Bele. Bele. Selam her ko ki sahani şazdi adar yani bazı adarı ko peşmerge ketin Halepçe ev derib dest xistin Saddam servi dest hareketi kikir çi bu şazdi adarı çi kavmi dünya çima bed yani dünya çava sahkir keremkin بناوی خدای رحمان و رحیم
Beriyar tiştî bisedem salvegara vê komkujiyê ya sî û duyemîn îro televizyona rehber ji serê sibehê dest şopînim hema di meriv dikare bêje di alema sanhal de mitîngek darxist ji bo Helepçe yani boy vê sekn û rewşa televizyona rehber tevê xebatkar û nûnerê wê ji dil û can wan pîroz dikim got qîmetek ehemiyetek da vê komkujiyê rastî seknek baş bû divê yani di alema sanhalê de em mitînga got îro li darxist û hê berdewam e înşallah dengê vê mazlûmiyetê li çaretirafê dünyayê wê bela bike wê bibe sedemê got ev komkujî nehatiye ji bîrkirin û nayê ji bîrkirin di pêra ez dibêjim di vê salvegera sî û duyemîn ya komkujiya Helepçe ewil malbatê şehîda em sersaxiyê dixwazin û ji tevê ummeta Îslamê re û paşê ji gelê Kurd re bi sedem vê komkujiyê em sersaxiyê dixwazin û lanetê li zalima û li hevalê wan û yê piştgiriya wan dike jî di vê salvegera sî û duyemîn de em zalima lanetê tînin weşkek İsa pirs kir rastî bala min kişand ve got beriya wê jî hebû di heqîqetê de hekek Fatîh komkujiya Helepçe di tarîxa gelê Kurd de di coğrafya İslamê de belkî bi taybetî ya gelê Kurd dîroka Kurda de neya yekemî ne yani neya pêşî ye me digot belkî bibe ya paşî bes hedîse û bûyerê piştî Helepçeyî got di nav coğrafya İslamê de û li herêma Kurda got berdewam kirin xuya neya paşiyê jî yani di pê wê re jî gelek hedîse û bûyer berdewam kir gelê Kurdî got li 5 perçe hatine li hevparkirin yani li her 5 perçeya jî dirêjiya tarîxê de ev zulm û zor yê got dîtin û komkujiyê got komkujiyê seranserman rastî nekêmî Helepçe ye yani tu îro tarîxa ya Qazî Muhemed rehma Xwedê li wan be tu dîroka wî bikole tu pêşkêşî temaşevana bike nekêmiya Helepçe ye ya Simko İsmaîl Axa got li Îranê demekê rabûye serhildan kiriye di wê serdemê de dîsa gelê Kurdî Müslüman qetliamê got seranserma ne nekêmî ya Helepçe ye ya ji dîroka Şeyh Abdüselam û heta dige Helepçe ya Kurdistana Başûr got komkujiyê Kurd pêr seranserma ne nekêmî were li Kurdistana Tirkî tu behsa geliyê Zîlan bike ya Dêrsim û di wê serdema got damezrandina Cumhuriyetê qiyama Şeyh Saîd û di pêr hedîse û bûyerê got bi kar hatine di herêmê de got tu bîne ziman bi rastî her yek yani belkî bixwasiya Helepçe û hinek jiya Helepçe jî hîn girîngtirin bes ji ber got di vê esra paşî de em geştin Helepçe ji me diyar e bi rastî ev komkujî dîrokê tevqeytkirine û neslan bi neslan mazlûm vê komkujiyê ji hev re tînin ziman komkujiya Helepçe wekek İsa anî ziman beriya wê gelek komkujiyê girîngtir bi kar hatine mesela înşallah di hundir bernama xwe de got dem bimîne em ê behs bikin yani enfal hîn ne diyare çixwas însan di enfalê de hatine şehîd kirin yani hinek texmîn dibêjin 150,000 hinek dibêjin 200,000 hinek dibêjin ji mar gelekî di jora 200,000 jê re ye ya enfalê yani jew sala 1983 û heta xwe dihîne Helepçe mesela heger destûr hebe di wê serdemê de yani tiştê got hatiye bi kar anîn di herêmê de ez dixwazim bi kurtahî bêjim ji xwe dirêje ez dixwazim bi kurtahî wana bînim ziman mesela yek ji wan kesê got ji vê komkujiyê saxî filit ye ew hinek tişt rêz dike dibêje di wê rojê de yani 16 Adara 1980 dibê hemî tiştarî bûn
yani hemî tişt tarî bûn, reş bûn, rikê reş bûn, dibe kesekî kes nedidî, tok mahşerê bû. Dibe her alî dibe mij girtibû, mij û dûman em dibêjin, hûn jî dibêjin mij, dibe her alî mij û dûman girtibû, hemî keskor bûn, yani yê got wê gazê re ew gaza kîmyewî got hilmijart, hemî keskor bûn. Heta ez dibêjim belkî em wekek İsa bûn, em çûn bajarekî nêzî Helepçe bû, bajarokek bû, em çûn lûr em bûn mêvanê seydayekî, ew xwe hemû aîla xwe di komkujiyê de win dakiribû, mela jî bû, Mela Abdulkerîm, ew filîtî bû, gola ez jî dûr debûm, got heta du heyva jî got em kor bûn, yani çavê me nedidît, heta got em çûn Îranê, piştî du heyva çavê me vebû. Divê wecih bi carekê reş bûn weçê însana, bi wê gazê piştî got gaz avêtin reş bû, bin cengê însana dibe reş bûn û dibe pîrek jî pêxîlê wan, yani af bikin, pêsîrê wan dibe nepixîn, warê sîngê wan nepixîn. Paşê dibe ji pozê însana û ji çavê wan dibe wek giravek zer, avek zer dibe herikî. Ji xwe zarok û pîrek û îxtiyar dibe feryad û fîganê wan dibe erş dihezandin. Yani ew feryad û fîgan. Ez vê jî bêjim kek Fatî cara yekemîn got çûm Helepçe jêr dest ketim bajir bi wesayîtek xusûsî bû sala 1914 bû. Jêra bajir yekî şofêrekî 2014 şofêrekî ji Süleymaniye me dibir, taksiyek xusûsî bû. Wî got ku hûn cara yekem têne Helepçe, me got belê, got kazê we ji yê komkujî lê bûye, gozê we duya re ji birim. Bajar wek li vêrê jorê binyawê, yani qibleyî bajêr cîkî we hepkî devnewal jî. Got ewil ji jora bajêr got teyara hat bomba berdan, got piştre waweylak weşweşek xelbaya ket nav însana, hemû însan got bi jêra bajêr de reviyan. Jêra wê jî warê wek berbestekê ye, yani newaleke, piştî got însan tev lûr kom bûn, got bombeyî dî lûr bi ser însana berdan. Ji xwe hemû kes mirin û wan digot jimara şehîda gelek gelek zêdeyî 5000 ye, ev reqemê fermî got dibên 5000, got hemû kes dûr mirin. Yê Filîtîn reviyan serê çol û çiya, ji xwe gelek ji wan kor bûn, ji serê çiya ketin. Yêman, yani yê got bi saxî Filîtîn ji vê qetliamê, îdî Helepçe bû cîkî yani neamin, çûn hinek çûne reviyan Erbilê, Hewlêrê, hinek çûne Süleymaniye, ew ê got bi saxî jî Filîtîn, ew jî tev girtin û paşê leşkerê Bahs tev înfas kirin, ev yê got bi çavê xwe ev manzara temaşe kirine jî hîn li Helepçe li hayatê ne min bi xwe ji wan guhdar kir. Yani yê got reviyan Erbilê, yê got reviyan gunda gundê derdora wê, ji xwe gund jî bi van gaza, bi van bombardimana kîmyewî re seranser mabûn. Li gor reqemê fermî ew dibêjin, yani 5 riwayetek dibe 6000 kes şehîd bû, 7000 kes dibe birîn bû, 15000 kes jî dibe vücuda wan de, yani birînê cuda çêbûn, birînî got di pêşerojê de wê wan hêdî hêdî bibe mirinê dibe vücuda wan de çêbû. Dîsa dibe 7000 kes, yani di ev bajarê got lê dijînî jimar ya bajêr 7000 bû, bi carekê vala bû bajar. Yani di Helepçe de hew însan bi tenê şehîd nebûn, însan bi tenê nemirin, rûhber tev mirin, yani haywan jî mirin, pez, dewar, haywanê di, hemû haywan jî mirin. Ev Seddamê got yani zalim awî belkî zulma wî belkî ya Hitler jî derbas kiribû, bi van bombê kîmyewî bajarek ji binî de ji dar danî, ev jî di derê got komkujiya Helepçe ne ya însana bi tenê rûhber tev di Helepçe de paqij kirin. Bi rastî jî beriya Helepçe, mesela rejima Bahsî dibe
ایلونا سالا 1886 ده دمها ایلونه ده دبی 500 گنده گو دنابنا زاخ و آمدیه ده دبی گازی کیمیایی به ارده را سران راست کرنه یعنی تف رهبری دهندروی ده yani hayvan insan çu dehndروی ده bu jibini de tünekirne şua jimara enfali ne komkujiyek tene enfal yani gelle komkujiye ve hani az bejim kay amukak İsa taf da bunam çun ev müzave ya şehida me ziyaret kir ev işte go hin jwan tirbe ev tavati ve şartına hanak derxsi bun burasti jî insan tahammül netkir ve çike ve şere. Beli. Gotte ve devam bikin seydayım. Yani ev vaki ku kerim kir peyvajoyek şuhaş beri ve dest pey kir bu. Belki vana jiber ku zamanı şartı ve çahire vaki vega çapemeni basıntı bu kesek foto yeki nekşan dimeneki nekşan دیرو کوی قید نکر یعنی جی ایرو ام پی نزانن اکی حلب چه او فوتو کی هاته کو باب سبی خوره سر پیپلوکت کی ده کتیا خواره یعنی جی او کسی کو جوی قتل عام ساهونه کو او انکتوده خود بیجن سبی جدیا خوره گو دای بهنا سیواته یعنی بلکی وانا حلب چه بما ایرو ددن گوتن یعنی وکی کو گو یعنی که فاتی ببوره از پا شروامın cudaya go çuma dengdar nakat Kürt milletteki behadine benasnamene millete behadi ji dengewan mazlumiyetawan darnakav denge mazlumiyetawan darnakav belki jüve yani ev komkuji duve serdemedi li devletek go nasnama ve habu ya ji devletek go fermiyetek ku dünyaya habu Eğer lur bikar bu hata lgor narina şahsi min ve denge mazlumiyeti betir der kata. Yani dis mesela duy serdemede pişti ve komkuji İslam İşbirliği Teşkilatı dicve. Ya mesajeki navaşine mesajek lomandine ya şermizar kırne boygo rajma bahsi şermizar bike navaşine. Şu yani gazin ja Avrupa nabe, ja Amerika jinabe, yego bun sersebe ve komkujiye ev gaz wanda Saddam alema İslam ejberi daz dibejim vaki çiftlikeke mezine o ev seroke ve ji qahyan her yek ji gulamekin efendiye wan çi beje emri efendiye xo mecbur bikar binin her yek ji belki yek dudu hariç de alema İslami'de belki yani yek dudu nedve kategoriyede ne her yek ji damago bu xaza wibin iktidar ettiğinin dama tariha qadandınavi gidqadaji ve iktidar edatinin yek jvanaji Saddam bu Saddam dve katliamı de hav aktöreke yani jepim net iştekidine ye Afgazdan Saddam ye Saddam destura ve gaze gol Halepçe istimal bike Juanstan yani o diyar nebun hav yani Kürdistan eji ulvirji ulhamu dünya eji salvegara ve katliameti deben lanet Saddam be sed cari lanet Saddam be bes ye gazdan Saddam ki bu yani ye gazdan Saddam tev diyarın o Kürde başvur ye Kürdistan'ı باور بکش ما چطور وان دناسن ام جی دناسن و همو دنیا جی دناسه ام جویا وفهم دکن که فاتیه یعنی دخوینا دسته اف سروک و پیشیوانه غربی اف دولت اروپا و امریکا خوینا کردا لدسته همو یاهی yani tev katile Kurdana he ji Qazi Muhammed و hatta diye rojama رخصنا كردي لكو بريكتيه يعول أوروبا هاي البيجدر كتنا بري دولة جيراني مال مخن وان مخصنا يعني بريطانيا إنجلترا وفرنسا وأف دولة أوروبا وأمريكا وان صدمة كومكوجيا حلبشة وروسيا جي صدمة كومكوجيا حلبشة ويا همو قتل عام كردا أون لمخابن يا تعال هجي هنا كردمي ده مقام مسؤولية دارونشتينه
dost û dijminê xwe jev nas nakin. Hê jî destê muhibantiyê yê dostayê dilê jî wan dike, dibêje ev Kurd wê me azad, ev dewlet wê me rizgar bikin, wê me azad bikin, serxwebûna me ew ê bikar bînin. Yani ya gelekî tal ew e. بله Tabii ki. كيسا كرمكن يعني دريا قتلعام شخوا تكيليا صدام هناك دولتان وكيكما جو شر عراق و إيران جهبو بشتي أب قتلعام جي راست بو دورا دنگك چوا دركت رنگك چوا دركت گاوك نهاتا بيتن سر في قتلعامي و جبو لپرسینکی کینگ گاوه کو ایدی دما وی قدیا وکی که سیدم محمود کرم کر وظیفاوی قدیا و چه خدست بوی کرن و وکی کو قاتل کی به شکل کی کو عوام وی جزا کر دان نشاندن اون چواد خیلی کرم بری و پرسا و اسکارم تشتي گو سيدا گوتن از انك معلومات بدم سازية تندرستية دنيا sağlık örgütü وی çağı qaydın standartlarına fermi dibe dve esnada yani rohte gupşti ev sazı örgütçüye vedri tespitte ve na dibe bijahre u bşawtandını 6357 insan qayde vada fermi hana resmi hana dibe 14765 insan ji birine giranın dibe jihinga o hatta vega 43705 insan jwa birindar hatına jwa insan hatına bandora gazet devama hati emir nesla go çebuya o Hiroşima u Nagasaki ego sakat mana lugora işte goa qaydevada 6200 گمبه نپرساتا بلکه هم حبکی پاش دهرن دیرو که ده چما آری مظلوما نکرن لبه آری ظالما کرن وکه سیداجی آنی زمان انسانا که فقیر بی دیب کرمانجی آمد بیل اورید خند بی آی پشتامن halbuki ego تعداد kişinin اوره yani نواویه ama pişt manavi kuvvete behoditi ve behoditiye. Saddam projeka aynı vaka Hafız Esad. Gon vegarna 1940 veya 35 li pejberi harekata dinava ümmete de evke Ustad Elbenna Mustafa Sibai wana حرکت که اسلامی پیشبری ظلما نتوی درد کوي لبله پروژه کم مزن ویچاقی سرکیوات işte Amerika الحولتنا İngiltere و Fransa'ya Jisuri insana ki Rum Ortodoks mişe eflak çünkü serek çafkani jurte hatta monam her insan am nas nakın am Nasır jin Cemal Abdülnasır jin nas nakın çünkü ev zaroke goş pesera ve ana velo ki çıkaş pesera Müslümana çe bu binci lebeli aynı vaka misala Firavun او zarok jwana standına lgora xwana almandına Denin pişti gövecet çi Fransa Michel Aflaq. Çünkü zahmihim evna. Dizivir çünkü insanın ki sosyalist tıp bahvariyetine her çıqa. Dilgora xo bahvariya ve na Rum Ortodoks biji yani Mesihî biji lebeli tıp bahvariyetine tına. Pişti dvagari Suri بناوی زکی نحوجه یکی انطاکیالی نصیری آریکاری ویا و یکی سنیجی آریکاری ویا پیش عیشی عرضه سوری شامه چونکه چاقی شام
hatta Ürdün'e, Lübnan'a, Sina Yarımadası'ya ve Garda Filistin'e Bilad-i Şam diye gotin. Pişti vazifayı oldu ki Irak'ı Bağdayı. Zarokê xwe feqê xwe talebê xwe îcaza we dawa. Feqê wî herî pêşî gol ser sekînê Sedama. Nejatperestekî navê zarokê mêzîn bê çi xasa bikin. Ji wê kibra gomşiktî Ereba tê. Ji roja got bûn ve her insana mesela ne got Helepçe tenê. نگو مظلوم 8 شف که 8000 سویه تموز 1800 983 دا دشفه که دشتیای برزان جهرما برزان 8000 زلام برن هندا کرن 10 سالی و جور که کیسا یعنی ایگو کاربی راجی چکه که یعنی تفبرن یعنی هیچ جیوانه نبلین هستیه و دیتنه ویگا ناف سروانینن بلکه ود برنامه دیتیه وقتی گود چین و سر مزله و قبره واجی تفد به ایمنا çünkü kes nizani be yeke ne diyar yani ne diyar yani keseki ne diyar ha jiboyulo va insana proje ka leser bahwariya da'wa khuda bu tevhid bu ma çima Halepçe çima Berzan نجی کی دیتره چما بهواره یک جه که مایی زیده بو نمونه نه نظمان ام کاری وینا ناف خدا نه نقاش بکن لیبله یک او سلسله پرنسیب و قاعده گو شیخ عبدالقادر گیرانی دانی بون دناوا سورا دا حورامیا دا حلبچه جی یک جواه داشتا hani şoraş İslami peş peşin جی آلیه دی یا نقشیه جی جای برزانه افنا نولو هم بغشیمتی نقاندنه یعنی صدام تشتیگو کریه اسد تشتیگو کریه تمام زانه بون کرنا yani muallimeyi proje icdabiye keriz proje yani tab proje ne افنا او proje وقتی گو انقلابا ایران چه بو İşte tera ho mazlume kurda o que seyda ani zaman din Hiroşima Nagasaki de jare ke komkujik çebu tariha dünyaya bir naki le sada komkujiye mazlume kurda hana kes ne bir avaji yani am hene jma am ne verin bahsa vacib kan yani debe vakti gom bahs dekin wa un farqu mayliyet khan حيرة وأم قلاندن حتى أم ميفان بنتهدا المالكي لحلبشة وجي بير إيرو هرالدا كك فاروق راوكي أف جيغو فيغا مزاري قبريغو كونكوجي تيدا چيبونا توبلو مزار بيجنوا أفنا نگوانا كولانا جي توب بومبايا کس نینه دگویا هم 7 یا هم 8 حب انسان یعنی جمهورا ما صورت داد جیاب ام ده حبتنن یعنی اما انا شاش امی وقع انسان امی چاب بجی بکن بن آخ بکن یعنی نه ماکینه که نه انسان نه تکسن یعنی ما تمام بی شکل ما آویت و جی بومبا یک بمبا کتیه او در کولایه کور کردن بویا کورتال بویا گونجال وما أفجس تمام بحالي وأنا ما آفيت نويدري وبوير بالي كي كلاشي مل مليمان عم حفت حش إنسان ده نابنا ده إنسان جمارا وانا وأنفا مظلومات خنوا جونجالا آخيب سروادات ودنيا نابيني كوري السعود نابينن إيقو نافي وانا مسلمان نابينن قرالي وا طبي إسلام التنزيه كم جبرده İnsan bahvariya ve tevhid ezvan tenzih etkim yani. Ama zalma ne dit? Havale zalma ne ditin? Jahr Almanya'da ya. Tayyare Rus'un.
جالي كده أمريكا نا فرنسا بهر حالة خوا كما ده تجربة كوم كوجيه ده العراق وده بلد الشام ده فرنسا وده جزائر ده هر كسي بيتر زانه يعني چون مليون انسان مظلوم کشتن يعني بتعبير ما کرمانجی قصاب نه ده مسلکی خود زیرکن يعني اچهای آریو آبکن او دعواگو ام کارن وینا نقاش بکن للگورا هنگا الگورا وانا دخستن گو دعوا بهوریه گوشبا خدا هاتیا چه مسلمان بی چه مسیحی بی چه جهوبن ای گل گورا خوا ای نگو اوانجلیست بن ای نگو پیشبری دعوت توحید بن ای گو گهانا هفدی آریکاریا صدام کرن چونکه صدام طلبه وابو تمثیلیه وانا دحردا امت ادت کر آریناک نکارن بکن چون وقتی گو بخور بکن او تشتی گو گوتو بون نکارن وینا بین نجی اوی دی تریجی ایگو نافه مسلمان و قرار بو فلان و بیفن واجیز او جی غلامی وابو ای وقتی گو آغا بی غلام کاری خبر بدی مثلا تفا حتی ایروجی آوا يعني حتی ایروجی آوا يعني ایرو مظلومه کرده خو اداره دکن يعني معلومه و 2 سال بری رفراندوم چه بو دی دنیا هر کسی ده چه دبن يعني تيجي هنا كاش ما قو امي وبرشي بيلنا امي وطازي بيلنا امي ونشاب كن فقط قو شارحه بعرب ل لماتش البرازيليا قو تشتكي جفينا كي بكن تمامي عربه اريكاريت كن مثلا شون سازيه بارتيه تركمان اما تف زيارت كرن اواتنا زيارت اما ما وقتي قود بن تركي للدنيا الكل شارحه ترك هبن تدید آریکاریا واکر و خو ناراضی کر یعنی فقط مظلوم کرداد نوا امت ده او دبه حاشا قال رسول الله چونکه بناوه انفاله آیت که خدا یعنی ای ظالم خدا ناس ناکی پیش بری دعوا خدا نهر ریا خدا به انفاله عالم کردا شیخ کردا مظلوم کردا محدث کرداد شهید کی یعنی و انسان نماجی معلومه وانات نخاباندن نکارن آری بکن چونکه وقتی گو آری بکن و بخوره بکفنا خدا جرازی که ایسا او قلپاندنا صدام جی نجبو وان کنکوژیا و معلومه وی جی ازی بین مزمان بگو فرسید فرسید چند دقیقه بینا خوب دن سیده کرم برای سیده چند گوتنا بیشه وقتی مهیه یعنی کنکوژیا اف کنکوژی قلپاندنا صدام نجبو و کنکوژی و حتی بلکی ور بیراو تماشاوانه مجیوی ور بیراوان او منظره و روژه هم بخوا یعنی ده و دمه ده عمره ما 18 سال بود ده حربا کرفزه ده یا 1990 ده تدی صدام او پترولا خام برا بحری ده تی بیراوه گوزی اگر بحری خمش بو گشته دجمن نه دولتامن اشغال نکن چند حب تیر ده بحری ده مرن تیر yani devleti Avrupa و Amerika جبوان تیرا دنیا را کرن سرنگا خوینا کردا خوینا مظلوما نوک فتساندنا او چند تیره گو دنیا جبوان را سرنگا yani جبوی ورجی yani ev katliam ev komkuji ne tesadüf bu ki İsa'nı zaman yani rehsna İslami şoresa İslami دوی دشتا سلیمانیه ده گلک ایل پیش بون هاجیل پیشه خواستن دوی دشته ده شورش ضعیف بکن چونکی او شورش جه اروپایی تحلیکهی جه صدام رجی و جه همو ظالمار تحلیکهی
خواستن شورش بشون دا بخن ضعیف بکن ده انجام ده کرنش yani de Halepçe de Kürdistan'ı de Kürdistan Irak'ı da u da hemu devlet Irak'ı da ciye şoreşa İslami her ile xurt lugor ew agahiye go mejwan standiye em buna mevan wan rubru lugor agahiye wan Halepçe bu Süleymaniye bu ew hududê İranê yê navê Irak'ı da Ranya seranser ew hudud bu hatta bu geçeye benzer. Erişe Saddam jî هبتر لوی حدودی بود یعنی جه شورش لگلگ لپیش بود صدام لگور رقم فرمید بجه جه سالا 1907 حتی 1988 yani حرباوی ایران گونزی 19 سالا شخوا yani او بخوجي اف حرب yani مجارك نقاش هي لازم لسرويجي نقاش بكرن çima İran ciranete bu nu inqilaba İslami ile şey bu tişte gite ved ber haftuna bu biskade او مشعل افلاق İsa misal avida efendiwi jbo inqilab peşva neçe u xurt nebe u meşalavel dünyaya bela nebe Saddam musallati serseri wan kir paşe musallati serseri kurda kir lugor rakami fermi milyon univek insan gohanak rivayet beje nezi 2 milyonane hama jivan milyon univek 2 milyon insanı god ve harbede yani 10 sal müddeti 10 salada hama jivana merv dikari beji 500,000 Kurdun mesela bahsa hafte ve haft gün دبیجه حدودی زاخوده هفته و 7 گوند دبی صدام تیاری و تونه کردن گوند با اردی را برانبر کردن و گله قاتل عامه وها یعنی اگر او قاتل عامه گو گوند بگوند و باجار گو کی ام مشتوی نه آگاه دارن بس یه گو حتی نها دچونو هاتنا خدا گو اما آگاه دار بونه یا جی روبرو گو مجوان حس کریه گوان بین زمان باور بکه ne barnamak belki çend barname teravi nakin. Yani ev jî der redan gozalim rastici de cihane de ve kainatê de tuhat û hudud juan tune wekî destpêka barname de jîmanî ziman me digo belki Halepçe yani qulpa ve zincirêya dawiye bes gelek Saddam di mektebê wan de gihaştine. Yani Saddam yek juan xwendekara bû damawi hat demekê ma û piştî got wesîfa wê qediya tarixa îstimala wî jî qediya îro bi navê Esed û yê wek wan û gelek Saddamê got vê zulmê didomînin û bikartînin li alema İslamê hene rast e yani belkî bi taybetî gelê Kurd di van komkujiya de gelek bêtir bedel daye lê belê li gelek coğrafya İslamê li dewletê cuda mazlum îro vê bedelê hîn didin yani demna naveyan Kurdin demna Arabin demna qewmî dinin bes em vê dibêjin em bên Kurd ji ber got yani nasnamak û dewletek wî fermî tune ye zulma golê tê kirin jî kes nabîze dimîne yani di pelê dîrokê de diye tarîxê de dimîne yana duê mektebê de gelek Sedam gihaştine zulma xwe didomînin em jî hêvîdarin got xweda wan jî û ew efendiyê wanî got vê zulmê bikartînê ji terefî xwe bi destê mazlûma bide ceza kirin. Amin. Xwêja razî be. Dema navberê hatiye em müsaade bixwazim piştî navberê înşallah em ê bername xwe devam bikin temaşevanên êşa. Dayê bêhna sêvatê ev gotina ku bi vê gotinê di dîrokê da cihê xwe girt qetliam û komkujiya Helepçe em xeber didin temaşevanên hêja bi bername taybet 16 adarê 1988 serê de 32 sal derbas bû lêbelê êş û elema qetliamê hên nehatiye ji bîr kirin seriya 5000 da insan di şevekî de hatın katil kirin bi awayekî bi silahên jehrê û bi bêhna sêva zarok wiha zanibûn belê ew silah bûn ew silahên jehrê bûn ji teref Amerîka ve ji teref Rûs ve ji teref Awropa ve Almanya ve hatibûn çêkirin û hatibûn dayîn Saddam jî belkî
و سلاحه و جهره لسر ناویوان دنمه دکر که ام ترکی بیجنش بو بفهمه و بوی استعمال کرنه بو سبب 5-6 هزار قتل کرنا انسان و بده هزار جی کسین که سقط مان کسین که برین دواندمان و بلکی دیسا بده هزار جی انسانی نسلی که هی دوانده هاتن او جی تاثیر گرتن اما شغالن هیجا برنامه تایبت ایرو سرانسری روژه سروی مسئله هم خبر دادن دیسا میوانین ما محمود قلنج ایسا آیدن میوانین منه سروی برنامه سروی مجاری ام خبردان خود دومینن که ایسا آیدن خبردان و نیرجو مابو ام چون نابری کرم کن کرم دار بیان جبوی گو چما دنگ در نخستن پیشبری صدام بله حتی ویگا رچقا بناوه دموقراسی و به آشیتی تن زمان و خبر دن امکارن وی بیجن امریکا وی پاشی یا داوی امریکا ای پیشی اسپانیا لا دست بی کریا کتنه کیجا عرده که کیجا دموقراسی آنینه کیجا آشیتی آنینه فرانسا، ایتالیا، انگلتره، آلمانیا زیده و نبویا امریکا که کیجا جوانا ایتالیا والحاصلی لکت دموقراسی آوا کرنا بناوی دموقراسی هاتنا لبلی او عرض جبوی معدنی و جبوی دولمندی وی باجاری وی عرضی خلقی وی قتل کرنا کنکوژی کرنا واخستنا بن ظلم خوا سرگن کرنا کوشبری آوا چه بویا حتی فکر دموقراسی نانی نه یعنی روسیا او کانا دبی هر قوم گرک بگهی مافی خوا کل کدری میناک که مثال که هل دنیای جغینا کشتنه و خون رجاندن زورداری پیدا بر عرض کشانی ما بدن مظلومیتا کرده جی داخل کرد بوها دست بیک سایپی خود دست بیکر هم امی بیشن بری وینا 1806 وردم نزدیک 100 کسور سال پیشتی گو عثمان بری خدا غربه دف جوا بهوریه خوش بوی و عرف و عادته خود دف جوا حبکی دور بو حبکی نقاش و نخوشی کتنا لبلی جروجا گو غرب اوه گون بیش سکولر اوه گون بیش نجات پرست اوه گو بناوه دموقراسی هر رود بیشن لبلیش غینا خوین رجاندنه پیوتش شک نکرنا چه حضور دانه که اف تمام بویاغا که گو چعوه ما دبر چعوه ما دا خوشت کن یعنی خاپاندن که کرمانجی آمد بی حتی گو گریکا خو پشت وریس خن بله وکی دی ظلم داد بیگه تمام پترولا یک واریل پترول تمامی خوینا کردار با آنها دهاب قیمتی تره یعنی و سریع ویتشتی تفجی اوه یعنی باشقا نتشتی تره یعنی هکا گو راست با هکا گو برا بوی شکلی بخوب باور بانا عرضه کردستان انداختسنا 5 پارچه افسری بلکی 20-30 سالی Azerbaycan, Ermenistan ser arda Kurda Kurdistan'a sor şart kın. Şerri Türk u Kurda, şerri Arab u Kurda, şerri Faris u Kurda. Marabene ve halka ve mazluma. Gay Türk'a u Arab'a u Faris'a u Kurda derxisti yani. Na Fransa ve İngiltere şkora proje çekirin. O proje şkora پیشی گوتن او کرن وکیلی خوش خورا پیدا کرن و اف قوم بردان هفدی و
و حتی ایرو بردوامه نایوی معنی گو اف انسان ای باش ناوادنین لبلی اغلب وانا لسر خوینا مظلوم حتی نویدری بلکه دسپیک دا منتشی بگوت انا مجبیر کس خوازم بین مظلوم لکردستان باشور دا داخل لسر کمکوژیا کردا و مظلومیتا خلق دنیای گلین دنیای برکیبن جوی جامعه بهتر گل سر سکنیا و تینی زمان başka tık kesinlikle bir Kürdistan'da dahil. Mala Mahmud Zani. Rast. Şazde adari mazlumiyete Halepçe befermi tamamı ilani dünyaya kiriya mazlumiyet Halepçe buya mazlumiyete gelin dünyaya mazlum tava. O her sal mezecdova av camia بتمام امکان خو دروژه ودتنی زمان لسر سکنی و مظلومیت لگورا بهوریا خوشخوره مسئولیت بینی نگو که هنکا رش سپید کی و رنگ نخوشک دیه یعنی اف بهوریا ما اف ظلم که گدواره مدت کرن دویواری ده نکرتنی نجی ایگو نه مسلمان جی انا گلی گو بهوریا وانا نه مسلمان جی یعنی لبلی مظلوم وی حر دینا وقتی گو اساد حما و حمص بمباردمان کر نل جامعه میزن نل کلیسا میزن نل دیرا میزن یعنی صدام جد حلب جد عینی تشکریه یعنی واد برزان دولو کریه یعنی نقولي اف مسلمانة اف تركة اف مسيحية اف يزيدية فلان بيوانا لقورا خود ميجي خود ايقول بيجبري خوديتي تفكشتنا تفلي حيوانا حتى بري كردا معلومة ويا دريه صدا دكاني فكرن دخان سانترالا دوخانی نبرا کرکوکی و سلیمانیه ده گند و باجار و حیوان و گای لبروی آوت تماتی پار الهرمه مجی چه بو دری که سانترالا کما شکست یا دیشلی بو قرار قضی نظام والحاصلی تمامی و باجار والا کرن هجوانا نگوتن پیرا وکرن به هزارا گند لبروی آویچون حیوان نمان انسان نمان باجار نمان گیا نمان دار نمان یعنی اما کی جانه بیجن بو و مظلوم آیان الا نگور سر کرده çünkü هبونا ظالما سر خوینا مظلوم آیا یعنی برای او ظالم ناوی اینا چی بی نمهمه یعنی جبولو از و جامعه پیروزباهی دکم جوی حساسیت آوی جوی بهوری آوی خود جورازی به سیدا هدی بر داویه برنامه امتن اما بیجی خبر بدن یعنی دولت امپریال که ایسا قسمه کی بحث کر پروژه کی دانین پشتی به 100 ساله داویه ده پروژه کی دانین شخویر از هر یعنی دائما وجد خوینم آراستی دولت اوروپی دناو خود دناو 100 ساله ده دو شرین مزن لدار خستن سر و اردا اسلامی و سر دناو وان شر دا به میلیون انسان هاتن کشتن و تجربه خو ایدی گوتن ما تجربه کر ام بخ ناو اردنگاری اسلامی برا او ایدی به شری ما دوام بکن یک اف عاد دیاجی اف پروژه کو سر ملت کرد امپریالیستان چکریه لگور و چیه هیجی او اوراد دومه هیجی به هنک خلاما کردا بری هفددن دوی عرددان ناخوازن خوی مسکنه
جبو ملت فهم بك هنكي هشي ما بيسرينا بله كك فاتح معلومه ويجي حربا جهان يا يكمين حربا كفري بإسلام رابو يا يكمين يا جهان يدويمين حربا كفري يا خوب هفرابو نبي إسلام رابو يا يكمين ده يعني إمبراطوريا عثماني يا مزن بلابو لسروي لقول روايتنا بيستو سيب منك بيستو حش دولت هاد نامزراندن دوی سردمه ده yani Kurd jivaki milleti derdora xoye cîranê xwe dikarî bû doza mafê xwe bikira bigota em jî qewmekin em milletekin bes li gor agahiyê tarîxê yê gome xwendiye dibêje yani nerîna ummetwariyê li pêş girtin û gotin em û Türk em birayê hevin em ji hev naqetin yani payda navent ya me her du ciya jî ya me û Araba û Türka İslam'ı em xwe jî dwê baweriyê dene yani payda me û Araba û Türka û Acema hemû İslam me em dibin wê paydê de hemû tên cem hev lêbelê bixwasî em wî mafî li pêş digirin lazim birayê me Türk jî ya Arab jî ya Acem jî wî mafî li pêş bigirin yani li gor İslamê mafekî got ji Türkar hebe lazim ji mirovekî Kurd re jî hebe ji yekî Arab re jî hebe yani ji cem xweda kesek yani bi torpîl nehatiye dünyayê hemû kes wek hevin wek diranê Şah Pêxember aleyhisselam dibêje armanca wan wek Kek Fatîh serokê Hudapar yêkev niha wekîlê serok e serokê giştî Kek Zekeriya ya Pucoğlu yani bi peyve Kurd gelekî xwe şik tarîf kiriye ev armanca dewletê dagirkeriyê emperyalîst pir bala mikişan birasiya û pev jî ez dixwazim bu jî bi temaşevanan jî li hevpar bikim wekîlê serokê Hudapariyê giştî Kek Zekeriya Pucoğlu dibêje ew yani dewletê dagirker yê emperyalîst dixwazin ewil coğrafya İslamê İslamê jê rakin yani İslamsızlaştırma dibêjin İslamê ji binî de ji holê rakin çünkü go yekî Türk yekî Kurd yekî Arab û Acem go mafê İslamî zanibin hek û hukuk bu berçavka İslamê wê li hev binarin û li hev naxin yani mafê çima wê olperwerekî Kurd û yekî Türk li hev xe vala xwe bidêne jî heta niha li hevxistinê çêbûne çebgîra li hevxistine yani olperwerê Türk jî dibêjin mafê ji me re heye lazim e ji Kurdar jî hebe Kurd jî dibin yê ji Türkar heye gerek ji me re hebe bes li hevxistin şer û pevçûn hê bêtir di nav çebgîra de bikar Kek Zekeriya dibêje ewil dixwazin ev coğrafya İslamê ya fire dixwazin İslamê jê rakin çünkü İslam rabe berçavê yekî tarî dibe nema pêşiya xwe dibîne dost û muhibê xwe û dijminê xwe nema ji hev nas dike paşê dixwazin bêbiryariyê yani bê îstikrar bikin coğrafya me îstikrar jî neştine İslam yani li gor xwe li gor hedefê godanî bûn tu caran bi ser nakevin wan hedefa de çünkü xwediyê İslamê xwe daye di kitaba xwe de dibe ez ê wê muhafaza jî bikim dibe di demna de pir hindik millet bişopîne di demna de kêm be demna de zêde be bes xwediyê vî dînî xwe daye wê serfîraz bike vî dînî hinek dev jê berdin jî hinek xizmetkarnî got hemû tiştê xwe boy wê fîra bikin wê bike xizmetkar ya dudama got dixwaze bê biryariyê yani bê îstiqrariyê coğrafya İslamê derxin ya paşî jî dixwazin bê însan bikin yani tune bikin belkî ev komkujiyê got bi emrê ji serok û efendiyê xwe distînin û di coğrafya me di bikartînin jî yekjê jî belkî ev e yani got ez bi kurtahî dîsa dubare bikim dibe coğrafya İslamê dixwazin ewil İslamê jê rakin İslamsızlaştırma paşê bir istikrarsızlaştırma paşê jî insansızlaştırma bê însan bikin di coğrafya İslamê de her daim di televizyona de platforma de di mitînga de konferansa de em tînin zimanin dibêjin du pirsgirêk hene heta çareser nebe ev coğrafya li hev rûnanê xweşî huzûr ewîn û aşîtî û aramî nayê vê coğrafyê çi ye yek jê pirsgirêka Kurda ye
Kürt milletekin 45 milyon jimara wana li 4-5 parça hatına par kirin mafej ciranê wan re heye jwan re jî heye lazim e Türk û Arab û Acem van mafal pêş bigirin û vê pirsgirêkê ji bo çareser bikin ew xwedîtiyê lê bikin. Yani vê pirsgirêkê hewaleyî dewletê emperyalîstî dagirkar nekin. Divir de qasî Kurda ew mesûl xwe Kurd ne mesulun bindesin Kürt. Ew mesulun, Türk jî mesulun, Arab jî mesulun, Acem jî mesulun. Ji vê pirsgirêkê. Ev yek pirsgirêka duyemîn ya Filistîn e. Heta pirsgirêka Filistîn û ya Kurda çareser nebe xweşî û huzur naye coğrafya İslamê. Gelek cara hinek nijadperest dibêje ya çi ji were Filistîn va Kurd em bindestin. Halbuki tiştekî ji bîr dikin. Alimekî İslamê rehma Xwedê lê be behsa Qudsê dike dibe heta Kudüs rızgar nebe ümmeta İslamê rızgar nabe azad nabe. Dibe heta ümmet azad jî nebe Kudüs azad nabe. Yani li Filistin Kudüs heye û Filistin jî milletekî bindest e. Yani hinek zalim hatine erdê wan gasib kirine, îşgal kirine wan dikujin û hebs dikin û ji erdê wan derdixin. Kurd jî wiha yani ev her du pirsgirêk pirsgirêka Kurd û ya Filistin coğrafya me di çareser nebe xweşî nayê bawer bikin îro pirsgirêka Kurd çareser bibe şerê Sûrî jî wê bisekine yê Filistîn jî wê çareser bibe pêve ya Filistîn çareser bibe ya Kurda jî çareser bibe bi hev girêdayî lazim e Arab û Acem û Türk û Faris hemû ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê xwe hilkin tiştê got mesuliyetê xwe bicî bînin ya nat qatê Xwedê jî mesulin û ji xwe ev pirsgirêk jî bi dawî nabin coğrafya me de. Yani parastina heqê milletekî bindest mazlûm û dibin îşxalê da yani xwestina dayîna heqê wan ne engelekî manayekî ji bo meriv heqê qewmekî din jî parêze. Yani ille dev ji wê derberdin werin pêşî vê dernîne yani dawa heqê Kurda jî dikin ku heqê wan ku ne hatibin dayîn lazim e bê dayîn. Eşxwa mesela Filistin, mesela ümmeteye, mesela Kudseye, mesela akideye u çeteyek teröriyeye nav erda İslam'e da ne Armanca ve Filistin teneye yani ji erdeki perşeki erteneye ve yakiniyeledin herin 4-5 dakika maya ki ise keremkin haberdani xoy dawin serve sevali und karın devam bikin. Ya seyda devam bikim. Keremkin. Azil ser Kurda bejim lebele efteš li Türka u Araba u Farza qawmi oldar behuriya tevhid hebiş tevara ev lazıma. Reçeteye bari. Reçeteka. De 637 da vakti go Arda Kürdistan'ı كتبن حماية إسلامي وحتى 1800 كرد بونا ملت وحضور ديتنا وبخوهاتنا أفسريش شخوش جده 1900 وردا جغينا خوين وحسريش عفا بيوانا ديتنا بری ویجی دبن بیه دوغروما پرسادت پرچقین عردا کردستانی د دیروکه دا دواملی سرحدا چونه هاتنا قوما و جیه مناقشه قوما چه بویا دیرو که دبی نصیبین ج طرفین نمرود و هاتی آوا کرن باجار هری سر لگورا نمرود سرحد داویا پاشد نابراوی پرسادا پیشتی گو نصیبین کوی دسته پرسا لبلی نبر حتی چه بویا توصیه وید کم کتابک لسر نصیبینه باجارك قديم ديروكا باجارك قديم نسيبين كتابك هيا حقيقة بالكيشة يعني
pişti gon sebin dert kevit deste persa doğru man çi dara avat ki çi dara avat ki attabah warina azı bir mesela vaxum hatta go Kürt برزانه ما سعید کردیه سعید نورسیه پیشی بریوا صلاح الدین ایوبیه بایر شیخ سعیده شیخ عبدالسلام برزانیه شیخ محمود برزنجیه مولا مصطفى برزانیه شیخ خالده قاضی محمد حسین زمانن گرک اشفا بلارا خو حاضر بکن چما نیاری دعوه خدا نیاری توحيده ناري حق وعدالته تجاري فينا قبولناك دو قبولنا كرنا يدو قبولناك سويجي قبولناك جبوي لو سيدا كرم كر إنسان جو حقيقة عقيداوي ببهوريا ساغلم بي گرك وانا توا باوجي عالي كي نخوشي خو غلطي خو شاشتي خو باوجي عالي كي لسر راستبوني لسر تشتي جو خدا ورسولي دعوة توحيد جوارا أمر كريا بين با هفدي حقي هفدي بدنا هفدي ورياية اللي هو سروي حقي سروي عدالة يمكن هكذا تجاري لسر مال الدنيا برا بورثتا بافدا وقت الهفدي بحري فتكن الهفديناك وجه شواي قوم وشوا دولات وشوا مالبات والهفدي بكن يعني ايجو ما بين حيله هفدي وشوا خدا جل جلاله وين مؤمن براي هفد وقت ايجو امبراتي بخوازن حق وعدالة جمريا ولو كي تشيجي بباما امي شكر بكن امي حمد بكن خداوي اريكار بي لحقنا ام خوا بوريسي نياري خوا دجمني خوا خوين مجي خوا داگر كري خو جو ام خو بوا بدنا خاباندن حالي ما يعبي حتى داويه جوابي مانا واغا دجور عزيبه كرم نيف دقه هم كرم دجور عزيبه يعني براسي نرينا منه بلكي تمنيك بلكي نرينك به يعني از بيجم قالي كردي مسلمان از بم مزگين لهميان به او سفره گوش صلاح الدين نفجوم ابو درکتن و سفره و بقدینن خاش پرسته هم چا وکی قاله خو صلاح الدين و جغرافیا خو اول اردا خو جغرافیا اسلام توا درخن امتا بلاولا ان شاء الله بن على توحید و سروک کی موحد دی سویلا بجون بله لیکولینر نویسکار محمود قلنج و سروکی لجنه شورای مرکزی هداپار ایسایدن سرچاورات رب العالمین ارکار مظلوم آبین آمین خدا جوار زیره تماشاوان هجا وکی کمه ده سری برنامه خدا جیگو ایرو سرانسر مسئله حلب چه خبردا دم لسر مسئله کدروجه ویده کرونا ویروس کد بیجن سروی وشانه چکر پشتی برنامه دیسا برنامه یک زندی سر مثلا حلب شوی به خبردان وظیفه اف بو عالی وشانه و ام حلب چه جوش بینن روزه و انشالله فایده دایه تماشاوانین ما حتی برنامه یکتن ببینن خیر و خوشی دا امانت خدا